Palit na mi og lugaw ani. Palit mi lugaw. Among pakanon si Marlon og lugaw. Choy kayong lugaw. Palit sa binlog. Lugaw ka tik-tik ba? Lugaw nga tik-tik. Marang lubot ni Goto eh. Lubot ni Goto. Siguro doon din por yun. Oh, marang lubot ni Goto eh. Lubot ni Got. Wala na. Makalugaw naman eh. Naay pakapin nga ginamos. So, kanira man siya gisuglan. Gamay kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1-9. 1-9 ra guys. 1-9. 1, 1, og 9. 9, 1-9 ra guys. Ang sunod ni bay na lang nakapalit og lugaw Oh, sa og ka-cute. bulad. Sa ka-cute niya, oh. Ang nakasod is 1-9.